Assalamu alaykum mekendeşler, amansızlarбы? Barыңızдар, ден соңуңуздар жакшыбы? Бүгүн биз сехке келип калдык. Бул сехибиз жайлашкан жерин айтып кетем. Жалал Абад областынын Норкен Бүргөндү айланасында. Эко пеш деп өтө ыңгайлуу, өтө экономичный печкаларга келип калдык. Кичине видео чыгарыш кылып тартып кетейин дедим. Kimge şunday peçkalar gerek olsa номерлерин таштап кетем, чалыңыздар. Peçkalardan алып калыңыздар. Өтө экономичный, көмүр менен шундай эконом кылып каласыңар. Газ сыяктуу болот да бул. Газы жокторго газ да бул. Ысып кеткенде муну жаап коесуңар. Анан кайра кичине үй муздаганда муну ачып коесуңар. Өзүңөр лигирип аласыңар. Бисмилла. Bunga çelegi var. Çelegiga kömürcü salasınlar. Çelegine kömürcü salıp, anan üstüne otundu salıp, üstüne jağıp koyasınlar. Jağıp, salıp, bunu koyup durup, üstüne alıp koyasınlar. Alıp, üstüne jağıp, bunu açıp koysanlar, anam bunu jağıp pıldırağını açıp koysanlar. Şunday güvet bu peçka. Kaynağı güvet. Bunu açıp koysanlar, keyin güyüp, жақсы tutaşkanda, kişini jağıp, ligirofka kılıp, alıyorsunuz, jağıp, şuntip. Şunday peçkalar, arka razmerinde var. Bunda pastavkalar menen, men esin nomerini жаздырып kaldırıp ketem sizlerge. Bunda pek pastavkalar menen. Öte kulturni, ayabay sonun, morulары menen nomerlerdi taşlap ketem, çalıp alsanlar bolat. Monday tüylörü menen akurat mı? Koymuşlar menen. Şunday Eco Peş de brend menen çıgat bu. Şunday da alsanlar bolat. Bu jakta çoğun variantlары var mı? Monday variantlar var. Эки үйдүн ортосуна коём дегендерге өтө сонун. Мен именно өзүм шунустан койгонмун. Эки үйдүн ортосуна. Где-то 40ка 70 ушундай болот. Аябай сонун. Шулардан алып, азыр түрдө башка размерлерден. Эко Печ бренд менен. Краскасы ham мощный. Şundalar жасап, bunday qilib байланышып, элерине чалып алдырсаңар болот. Ошко, Жалал Абадка, Бишкекке, биздин Жет областка таксилерден берип жүрүшү ham каралган. Кудай кааласа ошактарга берип жүрүшкө аракет кылат. Аябай ответственный адамдар булар. Андан бери чалыңыздар, байланышыңыздар, мен номерлерин айтып кетем. Acaba nomerleriniz kayda var? Nomerler şunlarda yarışlarımızın 550 755 0755 28 28 90 90 06 WhatsApp numeri var. Şunda daha bir numara da aytıp ketebиз. 51 menen ha? Koyup ket. 0551 menen 93 32 93 деген номерлери бар экен, эки номер. Эки номерге чалып байланышсаңарыздар, биздин Кыргызстандын Жет областына берүүдү Жалал Абад, Ош, каяктарга болсо берүүгө аракет кылабыз, Баткен, Ноокаттарга Кудай кааласа. Анда эмесе келип, көрүп жакындагылар болсом, видеобуз менен чалып көрүп алсаңыздар болот. Барыңыздарга ден соолук, аманчылык, элибиз журтубуз тынч болсун. Daim deng so'likda bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.